thupuan revelation akan hmu ang hian he Euphrates lui pui ro pui zet mai hi akang cha huna chuan Khawvel indo pui har magadan war achuak don ani ti chuan Syria le Iraq ram luang lu chu Bible shil lok ang nge in sani so panga kum khan atakin alo kang chaptil ta Euphrates tui pui hi a sei hle a Western Asia chuan lui saber longest river ani a Karasu hei hi Blackwater tina ni in Karasu le Murad river tan tlangin Turkish Murad neri Armenian lamaluang zelin khotlang lam Murad river hi azukpin ani Isai mungria chansari kan en chuan ngai te lalpa chuan tuipui tui khau tak tele tam takte Asriya le ro pui na zong zong chu anchunga alwan tirang ti chuan kwang zong zong apo aliam dul dulang tin zuda horam thlengin atuam lu dul dul anga ti kan hmuwa thupuana kan hmu ang khan bantir ko thin rim na berbu paruk na leibuak na chu Euphrates ani ti kan hmu a seito ang khan he Euphrates lui pui kang cha huna hian Khawvel indo pui ha magadan wa nuk chuak tu tur ani thupuan bung som paruk cha som panhi kan en chuan tin aparuk na chuan aberbu chu tuipui Euphrates sa chuan aleibua a ti chuan ni chho na lam atanga lal local tu te tana kong chu peisa aloni theinan atui chu akang chatta a ti kan hmuwa ti chuan cha som paruk na kan en le chuan mun pakhat heprai chunga harmageddon antia chuan an hroi khom ta a hetani chuan na lama trangalal local tu te chungchang hi Berean literal Bible chuan prepare of the kings of the rising of the sun ti in kan huboka King James Bible chuan the way of the kings of the east might be prepared ti in inziak thunga kings from the east ti apo hian achiang to kani Masya New Living Translation ero chuan kings lalte ti hi pain aya indomi sipai army ti in ana thunga khochak le khothlang east le west ti in ada boka a enga po chu loni se Khawvel indo pui chu alanhuk chuak don tho tho ti achiang ta Euphrates tui pui kang chathian khochak lalte Tibet le Pakistan Iran le Iraq te China le India le Russia te tan kong ahong don ani chu Khawvel indo na ro pui bertur alani ang pathian engkim ti the indo na ni ro pui tia vo ani bok Harmageddon ti hi heprai chunga Megiddo tlang anti atanga lo piang ani a he tlang hi Israel marlama om Israelon phaizol Megiddo rom anti Jezreel phaizol thuta om ani a setana chuan hemi muna hian lalpa pathian epturin namte chu a hroi khom don ani khochak lamlal te chuan sokol thunei na ro rel na chungai theilovin a thunei na pai thlak tumin Middle East ram hausak na chu chan tumin an lo thok don ani he sokol thurwal pui le khochak lal te thurwal pui sarkar dang zong zong te po he indo na mun pui Megiddo roma hian an lakal khomang Israelon phaizo chu indo na mun pui bertur chu ani tuna chuan Bible shil lok angein Euphrates ni ro pui tak mai chu alo kang chatta Khawvel mithiam ten mak antia anzirna sa a atui tlan tu te tan gold water anti mai antana rangkachak ang mai hlu chu hetianga alo kang chatta hi Khawvel abarakhaya mithiam rual thlengin abarakhai ani kha ma se kan Bible in alo sei lok to huang chunga mi vekha ani e